Daslo miga ebade masala harmen aslo mi common sense nota logically visna kam gawanama mije magan masale ki masala harmas buna fana inge egotan hama kommes hama absolute nothing gete universe hama form vi e harmas buna ki neto mugas terenne mi kaun ofedigen nota universe ofedigen mi ai emma egabul kurum harmen gese boy ekama tafate ki metafate emi hunna e universe form vi cause kiya dekashennege e cause bode dekashennege e bunde nege sababaki emme fortamas minimmani kalange kunwanakama eti mi bandaf ege maccan mi waga dakkam fashane em aharmen eves no band ekamako aharmen visna logically visne me benge ufedi fa itte wakam gawana ufedi farate wanakam gamis laptop mi mezu kommechcha kabies ufedi farate be fennan hudechis abes do ema mi benu koggen algonu men mi principal benu koggen dakam gawanama e ekal netum evveseche net tanegga universe kullekam ufedekam gawanama ufeddi farate wane de waki gode nubunama iya do ema ufeddi farate wane me faratu mi universe mi ufeddi den e gode ki kon farate to balan kuda kon hanekka sama deductive argument kan no logically visnalama do balala ruga halmen universe form wegen diegota balaruga wara fine tune universe do earth billions earth atmosphere billions adi ufedigen star taka mi tari mi handu mi planets adi hama condition ta adi duniya higa magota almi insanu hasigon mi horiya kamaka balale mi geni set of mi decisions make kure wakan universe ane ufedigen eruga randomly before ikandatta ke non kammi ema decisions that can make kurakam gawanama it should have that cause should have a personality aharmengi mona personality ya eggo novies kommes kala personality hunnam wane ema personality hunnakam gawanama evani beenaka e cause wani kommes farataka kommes beenaka de e cause ge reality on balalakam gawanama arun men mikani space and time ofedige mi universe ofedige eruge ehem vejjiyamo mi nature not universe mikani nature ema mi nature ge beeruga space and time ge beeruga farataka fry vami chene ehem vama mikani a supernatural being neke ahema mi space and time alumengi miude universe ke tere mere limitation tekin e farataka ovegennuwana non nanata do ema eves alumen gabul kuranji hekame e faratoge reality almen balalakam gawanama den itur kamaka balaruga dimi fedes walaki ema universe ge cause ki eikam gawanama e farai kam gawanam e farai ge cause ki ko bahiye man ke faren ofeddi kon faraten hi misuwa men kurakam gawanama universe no ofeden sabaki erundani infinite regress of events sakadani infinity ki reality ga wachenno isanaka numbers on bonama infinite ko numbers ovedane ekamako reality en eti apply kurakam gawanama ne infinity reality ga ane existent no vane emma misalaka bonama universe ge cause ki ko bahiye esuwa kurakam gawanama ebuneveni universe ge cause ki ko bahiye anekas jin kurang universe ge cause ke ko bahiye anekas sam jin kurang universe ge cause ke ko bahiye dehen dam vejjan wan nimen ta do ega mane ki ehen infinite dam vejje kam gawanama universe existed no one ekam harmenna fenna hagigata ki universe has existed em egin ige chaki mega moti single cause ke em a cause ufed difarat vesnuwe because Zaki already existed beyond our universe, beyond the space and time, and beyond all the limitations. Ema a single cause manaki emme farate. Aneka efara mevani ahramingi mehuria limitation takum salame vefa against limitation enne. Aneka it has a personality because it has done personal decisions to make this universe. And that is Allah subhanahu wa ta'ala as we Muslims believe.